Hello muntina namite ho zo si limna kahini kidon sule tu ni khu bulte ni sim som ni le khat sang ni le som ni le go ma ding in zong thu su chum ho phon do na nei ki taw hi ti gincharum ta thulut ki mu khatin aseina chun village volunteer eastern zone mi za khatwal northern lang hungkal to a hi tawi tin kine pium ta nam sipe ho thu akizana hi Zilveya kukite eido dingo aki Beijing ta jin solam gam ke ya village volunteer eastern zone galka theiche ta chapa mi za khatwal ho chu salang northern lang zodin tuipi le molal hangpalin ahungkal toun India le Burma boundary lam ahung thung tawi Thurut ki mudung zuyin amho hi defense secretary pule army officer phabin ahin makaya hiwin Kamjong district ga nami pite vengbit ding le kuki te do ding melmate to kidin te ding mo munga hungkal sung a hiwi nam sepe VV Eastern Zone ho hi galman cha thaling se le garwan ling se bum le galbol na dinga angai cha thilelo tampi to hungkal sung a hiwi ahin makai nampi sepe jalam kai pa kun thulut an ke mu cha hi le kuki ten tuna ki pat in a tu pha naw adi a kuki revolutionary army movement hungke pa dona thanga jong ki he okhul ahi lo le kamjong gam ke ya kuki cha ten melmatia kun boina atu kha owa hi le apet pe na le thu na action kilading gam go chule mi le sa ho hu dona dinga kuki nam se pe village volunteer eastern zone in thisan ver khat lai sia pan kilading a hi tin anasi je tin gincharom ta thulut ki mu chun ase jena hi Alangkhana tu chung popular government ki sim deilo na VV Eastern Zone te hin video le lekha pheng mangcha PR zong anabolo hitan amo hin nampi ke vai pu na le channel hong pi hi a ke sul wa hi le kuki te chenagam sungzo si ti chu lamka kangui chule chandil la zong ahin lo hum theiding ovin thu zong akizajing in hi nampi adia pangjing nampi thopala pangjing ho zo si jana ipi win chule pathin pi na le pathin sung puma hin kho aman jing diu jong hi itaw naw a hi jing in hi Jani kho chun Department of Personnel and Administrative Reform Government of Manipur in thusu a hin nein aseina wa chun kumkhat sung dinga tu tha chief minister panmun hinlo yumnam khemchan advisor adin meile mini ti chu lieutenant general retired l nisikanta le oinam sunil singh chu achi sa February nisim somna segi sangni le somnil gup ni khwa cabinet meeting a chun approve aki bol hon ta na hi geldo thei cha chi sa kum sangni le somnil tum kuma ke pan meitei le kuki ki ka nasata athina le manna lai ta chun hechi nisikanta ki de pa hin ahi na ti chu Indian Army officer khat ahi na to ki tu lovin jothu namte ni ka ki buina ding muchitun panna satain anala jingin hitabonga hi na nei pa chu tu hin chief minister advisor dingin pansa ahin heje chun kuki te chunga ipitabong to gun hungki nei ding ham ti chu gelo thailo khat chu ahi aji chu siam pa thu bua pan hin lading khat chu hitai Anlon MLA wungzigin varten jani khu chun alei sit hin khu anhla ta na hi achi sa mei ni simli sangni le somnil thuma phai sunga meili hon athisa ana dal ho ana su cha chu ana hi gelro thei chu kuki le meili nam ka ke boina hin milong le pangar hilo ho chu kuki hi vetia sumang ding eina gu naw la chu wungzigin jong hi khadana hi hitol hon chun a driver pa jong deilo bolin ana thadun hinla APS pa wangsu meile a hi zen ima anikilo pu na hi gamsunga lam kaya ki nei MLA ho jingzong bitlawa security van bit na pizolo meile government le separate administration phundo na nei kharin government nungjob ki dia panla ki ding ki ti hi eima ki zol hep chule ja charum ta mala na hi MLA pu ke attack na chu anasat be se ji chun phatsot pi delhia anaki zanin chuzovin all domin lamka ahung lungun ahin achi sa February ni simsigi ni khwa ata sa thulal na ahung kho se tolanin ajan janin district hospital ICU a pulur na hin hitol hon chun chief minister tha khemchan panpi na jalin phaisunga kun doctor ho chu janin ata sa chungwal hana neidin solana hiwin chule advanced life support ambulance guntu mahi tolhonin Infar airport a kunin Medanta, the Medicity in Gurugram munchu anazonun, hizong le wangserum te in, jani hu bulte ni sim somni, sangni le somni lup ni hochun,
a hei na hu anatan ta na hi he tol han chun kiloi khom na chum le party mi mala ku lunghem pi na thu thot zong aniu na hi Duni ko February ni sim som ni lekhat sang ni le som ni le kuble Council of Minister expand ke bol na ding chung changa Chief Minister Yunam Khemchan Delhi khopia vai kun to ding hi portfolio le minister atha kilhan na dinga Union Home Minister Amit Shah chule Central Lamkai dang ho akimu pi ding hi Avai kun do na hi Deputy Chief Minister te ni ti chu losi di khole nemcha kip genen akilhan pi ding hi aketi Manipur Council of Minister ahi Minister somlani umdinga hin tu chana hi Minister nga in ke hasil na aniza panmun sagi hi ong na lai hi Union Home Minister Amit Shah le BJP Central Lamkai hon Council of Minister pangding MLF recommend abol di wahi akiti KLCU Pungyar SC Ramuiwa Okure SC chule Churachandpur le Tipaimu SC akun Elam Khaute le Ngursang Lur Senate zong Minister panmun akipi diuk ta sanomi akiti Joint Tribe Council ZTC le Foothill Naga Coordination Committee FNCC in Kangpo Pile Churachandpur Chimat Nalampi Atinkal Tuni hi nikhu somdi le khatlin na hetai hichikiloi khom na te ni hin milongam kiza SO kem ho kisa na loading dan kala lampi ki sim ho dodal na chule kanili ki bol ho dodal na hichilampi hi atina hi milong hon lampia buina atole helicopter service agamle agama transport adia chena ahin la kumthum hingding hita kukite dinga lamka le kangui ki jot man na alampi zong anum hilo ganthei ta sau pi ki zot to azong nisom diwar ke khata ahin la CSO hi hanlang chule ki CP authority holanga kun kangpo pi le lam ko yika helicopter service aum ding thu zong aki sei phapun chule aki zong aki khapun ngai tu na zong ponglo ham ti zong hi do theidia lom ta khanin ahum do ta na hi azi chu anei zo aho chule sumle pai nei ho dingin lampi sau zong le lampi om thezin ahin la agan thei nu nau chapang alam thale ho dingin wang ha sat na le nitinin buina aki bezing in a hei Tukum State Level Hun Thado Culture Festival in Farhupia Kimang Dingin Tupu no Minahi Agit Jan na Hun Thado Culture Festival Sangni le Somnil Gobhi Ahung Lung Ding April ni Simsagi Sangni le Somnil Nikhole in Farhupia Kimang Dinga Hitin Thadoin Pi Manipulin Jan Hi Chun THUSOH Boli Eje achi sani kho February ni sim som la ko sangni le som ni lum ni kho achu Thadoin Pi Manipur le aba kai ki loi khom na ho ti chu TIM TSA TCI TAS THRA TEL le adang dang hon phatsa na anio hitai ti THUSOH ki bol chun asisi Ejikin go na dingin organizing committee zong anoi za bang hin sim do hitai khatna chairman Pune Kholal Thado Y chairman Pu Jam Holun Thado secretary cum treasurer Pu Michael Lamzadang Thado ahiuvi Election Commission of India ECI in Manipur Zauna State le Union Territory Somni le Nihoa Special Intensive Revision SIR boarding in Togun Anezi SIR Tichu Special Intensive Revision atha bia bolnading State le Union Territory Hochu Andhra Pradesh Chandigarh Dadra and Nagar Haveli Daman and Diu Haryana Himachal Pradesh Jammu and Kashmir Jharkhand Karnataka Ladakh Maharashtra Manipur Meghalaya Mizoram Nagaland Delhi Odisha Punjab Sikkim Tripura Telangana le Uttarakhand ho hiuvi HSIR na to nahi ahung lungding April ha ki panding hi H electoral rule velvet na SIR ake bowling tolonin hijigam ho aki go tub na om na dingin Election Commission of India ECI in H still le Union Territory hoa Chief Electoral Officer ho hinga achi seni kho February ni sim som lako sang ni le som ni rup ni kho chun thupi anei tai tu ni ho adinga THUSOH LAHKHOM chum phondo na in nei thiu hi chan chu hitan ti